igihugu cya Isirayeli cyagabye igitero muri Siriya. Naho mu yindi nkuru, General Muhoozi Kainerugaba yavuze ko we na Bobi Wine bapfa umwenda murimo. Turasoreza ku nkuru y'uko Sarongo wamenyekanye cyane mu Rwanda yakatiwe gufungwa imyaka 3. Njye nongeye kubaha ikaze kuri byose, niyo ofishe umuyoboro ukugezaho inkuru zizeye kandi zicukumbuye gatanu ku kandi. Ye nk'abandi yanatiriza abayigiye ku migabanzi banze nk'abaziringa mu nzira izo narose zikabima Imana n'izira amagambo agambanye barunduka ikiganza. Uri kumwe nawe imibaye ingana ugusuzuna guha ikaze. Isirayeli yatangaje ko ingabo zayo zagabye igitero ku cyicaro gikuru cya Minisiteri y'Ingabo muri Siriya kiri mu murwa mukuru Damascus mu rwego rwo kurengera abo mu bwoko bw'abaduruze ivuga ko bahohoterwa muri icyo gihugu. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 Nyakanga 2025, Minisitiri w'Ingabo wa Isirayeli Bwana Israel Katz yatangaje ko ibikorwa byo kuburira byarangiye kandi ko hagiye gukurikiraho ibitero bibabaje bigamije kurengera abaduruze. Ingabo za Isirayeli zemeje ko zagabye igitero hafi y'ingoro ya perezida wa Siriya kandi ko icyicaro cya Minisiteri y'Ingabo ya Siriya kiri mu byibasiwe n'ibyo bitero byagabwe mu murwa mukuru. Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yavuze ko bari kurengera bene wabo b'abaduruze ndetse asaba abo muri ubwo bwoko baba muri Isirayeli kwirinda kwambuka umupaka berekeza muri Siriya. Minisiteri y'Ubuzima ya Siriya yatangaje ko ibyo bitero bimaze guhitana umuntu umwe mu gihe abandi 19 aribo bamaze kubarurwa ko bakomeretse. Radiyo mpuzamahanga y'Abongereza BBC yatangaje ko ibitero by'i Damascus bikurikiye ibindi byagabwe muri Suweida mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Siriya. Guverinoma ya Siriya ntirihimura kuri ibyo bitero ariko yamaganye ibyo bikorwa ibyita kuvogera igihugu. Yavuze ko ibyo Isirayeli irimo ari imyitwarire y'ubugizi bwa nabi kandi bitemewe n'amategeko. Ubwo yagarukaga ubushyamirane bw'abo mu bwoko bw'abaduruze n'ababeduyi, Perezidansi ya Siriya yavuze ko iyo mirwano ishingiye ku madini n'amoko itakwihanganirwa na gato kandi inyuranije n'amategeko. Iryo tangazo ryavuze ko leta izakomeza guharanira kumenya ukuri ku byabaye byose bijyanye n'iyo mirwano kandi ko nta muntu wabigizemo uruhare uzacika adahanwa. Guverinoma yavuze ko ishyira imbere umutekano no gusigasira ituze kandi ubutabera ari bwo bushyizwe imbere. Mu mpera z'icyumweru gishize, Isirayeli yavuze ko yagabye ibitero ku ngabo za leta ya Siriya zari zinjiye mu mujyi wa Suweida, umujyi utuwe n'abaduruze benshi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri Siriya ukorera mu Bwongereza, Syrian Observatory for Human Rights, wavuze ko nibura 200 bamaze kwicwa kuva imirwano hagati y'abaduruze n'ababeduyi yatangira ku cyumweru. Netanyahu yatangaje ko yategetse ko hagabwa ibitero ku ngabo zari muri Suweida ngo kuko leta ya Siriya yari igamije kuzikoresha irwanya abaduruze. Naho mu yindi nkuru, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko mu byapfa na Robert Kyagulanyi wamenyekanye cyane nka Bobi Wine harimo amafaranga yamugurije ntiyayamwishyura. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu,
Generali Muhoozi Kainerugaba yifashishije urubuga nkoranyambaga rwa X yashyize hanze ubutumwa butandukanye bugaruka kuri Bobi Wine. Hari aho yavuze ko Kaboyi ntabwo ari umugande, ni umurundi. Tuzamwigishiriza ikigande mu nzu yo munsi y'ubutaka. Mureke Kaboyi azajye kwiyamamaza mu nzego z'ibanze zo mu gihugu akomokamo, Uburundi. Nzashyigikira ibikorwa bye byo kwiyamamaza. Umwe mu bagize icyo bavuga kuri ubu butumwa yabajije Generali Muhoozi icyapfa na Bobi Wine, undi amubwira ko hari amafaranga yamugurije ataramusubiza. Ati, hari umuntu wambajije impamvu nanga Kabobi mwishyuza amafaranga, reka anyishyure inguzanyo namuhaye. Generali Muhoozi Kainerugaba ntiyigeze atangaza umubare w'amafaranga yagurije Bobi Wine gusa. Aba bombi babaye inshuti mbere y'uko Bobi Wine yinjira muri politike ndetse agatangira kutavuga rumwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ari nawe se wa Generali Muhoozi Kainerugaba. Muri Mutarama 2025 Generali Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko we n'abandi basirikare bakuru bagize uruhare rukomeye mu kwinjiza muri politike Bobi Wine wari usanzwe akora umuziki, bagamije gucecekesha Dr. Kizza Besigye umaze igihe atavuga rumwe na Museveni. Igitekerezo ngo bakigejeje kuri Museveni ndetse yemera guha Bobi Wine inkunga y'amafaranga yo gukoresha mu bikorwa bya politiki. Kugeza ubu biteganyijwe ko Bobi Wine ari umwe mu bazahangana na Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri Mutarama 2026. Dusoreze muri iyi nkuru y'uko urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ruherutse guhamya Rurangirwa Wilson wamenyekanye cyane nka Sarongo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, agahanishwa igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amanyarwanda. Sarongo yaregwaga ibyaha 3 birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kudasobanura inkomoko y'umutungo n'iyezandonke. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Rurangirwa Wilson ukorera mu karere ka Bugesera avuga ko avura indwara zitandukanye, akagenda atanga ibiganiro kuri YouTube avugamo ko afite ububasha bwo kugarura ibintu byibwe bigatuma abantu bamubona bakanamwizera. Ubuhagarariye yavuze ko ayo mashusho atuma abantu bose bamwizera ko ibyo avuga abishoboye, bakamugana akabaca amafaranga bizeza ko ibyo bamusaba bizakunda nyamara ntibibuko. Bwari bwanasobanuye ko amafaranga Sarongo akura muri ubwo butubuza yakoresha mu bikorwa bitandukanye birimo kugura imitungo itimukanwa itandukanye, harimo ibibanza 14 birimo n'ibyubatswemo inzu zigeretse. Hari kandi ibikorwa bitandukanye by'ubugiraneza avuga ko akora birimo kubaka imihanda, gufasha imfubyi, gufasha abakene n'abapfakazi. Ubushinjacyaha bugaragaza ko ibyo bintu byose Sarongo abikora akoresheje ayo mafaranga aba yariganyije, akayakoresha nk'amafaranga mazima kandi abizi ko yanduye. Sarongo we yaburanye ahakana ibyaha byose, akavuga ko nta shingiro bifite, akemeza ko abamugana ari abantu bari bamuzi, bazi ibyo akora, uwo ari we n'icyo abamariye. Yavuze ko amafaranga yakoresheje ashaka imitungo yayakuye muri Uganda
kandi ko afite ikigo cy'ishoramari gikora ibijyanye n'isambusa n'amandazi kandi ko bamwoherereza amafaranga ava muri ibyo bikorwa buri mwaka. Nyuma yo gupfundikira urubanza mu mizi mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo muri Kamena 2025, urukiko rwasuzumye ubwiregure bw'impande zombi bunatangaza icyemezo cyafashwe. Urukiko rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro. Twagaragaje ko Rurangirwa adahamwa n'icyaha cy'iyezandonke ndetse n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo. Twemeje ko Rurangirwa ahamwa n'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, rutegeka ko ahanishwa igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amanyarwanda. Rwategetse kandi ko Sarongo yishyura indishyi z'akababaro abari bamureze barimo ugomba guhabwa ibihumbi 550 by'amanyarwanda, uzahabwa ibihumbi 670 by'amanyarwanda, n'uzahabwa ibihumbi 915 by'amanyarwanda. Rwategetse kandi ko ibyafatiriwe birimo amagi, impu, uducuma, ibisimba n'ibikombe birimo imiti n'ibindi byifashishwaga mu gukora ibyaha bigomba kwangizwa. Twanategetse ko Rurangirwa asonerwa amagarama y'urubanza kuko yaburanye afunzwe. Sarongo kuri ubu afungiwe mu igororero rya Bugesera guhera ku wa 19 Ugushyingo 2024, ubwo urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwategekaga ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Sarongo afite iminsi 30 yo kujiririra icyo cyemezo uhereye igihe cyasomewe, mu gihe ataba yaranyuzwe n'imikirize y'urubanza. Njye mbifurije guhaha no kuronka. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, ibahe guhamira kubona ibyiza. Impano iruta ibindi ni ubuzima. Bye bye, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.